pini homosti pinalong same aniwang ta BJP along ke join kona ne don kripo kona ne don cap kona ne don inkoil son bang join bom lason si theglong lo pen ake hai Bikram Hansel pen Dhonesorong phar bangke latum bangke LA mate district committee meeting ke call ke bangke jirding len khangjang lo lapen phun chokol puslame call back ke bangke avire titini le phanta ayalam khaddu go bika chepere phanili ninghang pik lapen ahok nili khei karbia khei reng nangji pupen 2007 pen ASC long branch secretary ke claim pen chenglok api amrenga consensi long CC long financial secretary ta nili penang por claim lang laso phitu hamren duko ko posi hamren town secretary ASC long tanang peklang laso ta hamren town alo ke penang na dim ke nili ga pe hai akam ta claim lo laso phi ASC party hin penta party ke ja to memere ta joine si pini munira bangke combo ma joine si pini komane ali ka chuenya tumke ningje ta hai matha ta hai laso lengpu ke ihidun joy pu mathai mane sita ki ong dung amune da tum kampuji un kama tha the ka tum ke matha bangke ASDC bangke pini ahok khailong ria farman kache song alang tum mesen la pena pore ke karbiang long me thak lang thak kache song la pen MOU 1995 1 April dalam tum 30 department ke bana tum lo lai ka do karbiang long ra ta kini lo sita central committee long bang hinia bang ko kache tonte pen yok pini ASDC tum ta che bhag phuna joini si palom so por ke chika kontong thekre masin ni le pena por claim of ke APSLC bang penstame nono bangke angsong long kache tonte bang thedung theglong lo aso ke theglong bangke ASC ni hut me thaklang thak pipolo chikak nang kok pipolo congress um hainang kok alasut party long bang hinia hormu kache tonte bahinia bang pu kache tonte ban yok se che bhangi daglo party laso joini pensi congress bange nang hai derlo ঠিক আছে son no thaksi pini APSLC long stame jai ka thara group la pen angtong tia group bangke pini neli le kaning je chot kali pini social organization ke doan karbiang longra ke doan kai kesi beleg lo apen itum jai ka thara bangke APSLC party ahem amai pho bangke i tot hu kaning je beleg social media long kaning beleg titilang tong ki hai phanta asila so teng ko te karbiang longra ke ninga chi the thai avidaji lapen ke ubi ki mi tum phan ja semet apor bangke phalang no dun dedet nangji pu bangse nilhen benge je charlo lasi pini nilal so press miss kang inang ko bangke ene ke nili ni tongte seta patumi hamren town ke ja ajha ka songja tum nilipu thaklam ningje tere pose nilhen rame ningje nang ko me nili te kapang ho dedja phan ke nili ning hang he lapela so party BJP party long nili dun joi pusita la so party long ta hajat me sabi kathi atala ke itum karbia khailong si ke do apen laso party long pipo si tu nang ko kalam the ake hai Dr. Tuliram Ronghang karbiang long a chief CM alang li ke japon nili ka checha na tengke nili party prejam ko pesa pherangke nili penang alang ku thak nili lam ning jeu el apen pinya ni same alang li ke claim ke dam mesen theklong si nili laso party long jasemet alang li ake hai Dr. Tuliram Ronghang CM si nili phan penang lam chingkilo la sinon thi ajil dingdelo nila so party ke join phala pen ke join bangke ong dung khangjang la ka phai ni liang khan thelo non midiang no ke ni than the la pen pini press meet long nai ni dun ingtung o tum same ajha ka mangke komani pen la so dukoklang asap sap difference la se itum ke join bangke ong dung khangjang yi khadu go we penanga phai le rogi so cheng la pen amreng pen hamren town pangrom pet pen penanga songja tum bangke join yi la pen patuni hamren town APSLC group tum press meet kang ni tanajok patumi laso a media ke theglong pen to we la pen to dabang bong ana pen nang homosting ko rak shok atum bangke nililong phun nang palesi methang homostia long si laso APSLC party phanning ka chi the bang komsom binong ko bangsi approve bangke theglong lo athe nilijong dak bangke ke claim dun taba bangke claim un tap untung kelo athe khe phan kon si chong thui po karbiang longra phan kon si lam patu po pen kon si lam pon un po re-election dui pata cyclone trophy ta re-election avedalo re-election remove to 2027 re-election doji lapen ke karbiang long development scheme ke wan son ko anloma opposition ko mata son tin ka opposition son si theglong lo isumara dim mesena dim ke tum opposition ta hinomati opposition pusta son se nilige che charlo isia bangke karbiang long non pota ke ronta chok che tang ho la pena ko hinia bangke flyover ke wan ta chok che tang ho are
party potang telake arpu doret assistant secretary puji organizing secretary puji party spokesman puji financial secretary puji office pera langdeng tin si doret a department doret motamuti ke hala so department na teng pen ke claim ke li damde ke chokam de bang nili theklong lo ke theklong alam the gopilo bisaralam panisia jong party president bhan jaiga thara bhan ami phi ke kai kapre kapre political party atum daga bangke party arona teng pen langdam polotang te dake mi phi thode rathi ke press meet komalo pinang po central committee of president secretary un e polote spokesman do spokesman han papino people party spokesman ppc party leader atum ppc kapre youth wing atum ahin pensi laso puthak lamboy ka pipidon labangke party arona sab dam lim ledet to bangsi nili chini dam lapen ke dam tang penang aporolong el tomowi kimyang bong pen tuma songja karbyang long along top ang tong ki phan ning ka chithe homosting ko ra trok along je semet owi gi midum si rd pilo la so rd along penang asongja tum amenili pung tungte ladak adak nang chi jok dun chok pena jok party ang bong stame ka chi tonte du thit dung ku bangge nili je charlo la pena ko aber nang sun thutu galong wothat langsu la ang kang along dak party president Bikram Hansia ke hai pen chenglok thonesorong pharkhai pen ke japon laso party messenjibon kusinil hin pen tame alang le tum nili party ke join 2022 agosto tarik inkoi ra phoni si ke join halaso aprang thonesorong pharpen Bikram Hansi nili hem hang des penna ke chengbe jolam che thanlo aldomen pura chesiar pamelo lam ki doan same itum si jatnoi laso party aphan kapang tang ni lepen ka solai ne ron hatu itum si party pinang pu penchin ki eta phi nili join data phi ladak hamren town ar walidar inut dahinya tum nili puthak nangkelang one nili det kali socheng consensual long tinison timung lapen ke long range teron alang le tum bahini ta dola nili tum han district committee ai sab lo nili phan ke district committee assistant secretary nang pon lo lapen ke hala long range hai phan ke financial lapen tinison timung handar puka prek pipon lo district committee long stame laswani bangke naing wai det pen aku next executive hor bangke lang letung dak hamren ang bong ali daratung o latum phan ke songja ke hok kon bangke nitum pen troi thek the laso allo bang tok jir pen district committee president Bikram Hanse phan pidet lo lapenan parta nitum ningkan isyang bangke arpuawe pin men selaso